Ka office terekam jong Deputy Commissioner Election ke Ribhoi District kalap pelong ia ka bait rally bat street play hanong po ban pinsong tho pai ba halor ke jingdon kam ban ya shementa hak ka special intensive revision SIR jang ka electoral roll hak ni program lawan man shementa lang de kinong nya bait ki khna puli bat kit khot jang ka electoral literacy club jang ka Ribhoi College nong po ringkat kejingan dalang uba GLC Meliam bade Assistant Commissioner ke Ribhoi District ke Kong L Yau Pnyau nahi kai jang ke Ribhoi College ringkat ki khna puli bagi dekhot jang ke kunhon nya thuk thuk ya gene ke bait rally ke balas dang la nongpo town shopping complex bar ke jing thu hi kolong ban pesong thu pai ba bar ban kuntu ya baro kinong shashnong ki balak kenjo khat prasnam ka kerta bakin penrung ya ke kerteng jengki haka electoral roll kenang bakin la wan penen kam ya ka hok tap vote ke jengki haga ni jinya linti layak ling bagi tain banihat nongpo sning bat yam shwa 115 biang shanongpo. July. Within the next 6 days, we will enumerate all the eligible voters but they hapo Ribhoi constituency. They yakani pila apande self enumeration group napin padat hatu banta ne kidelos kila pun naki about 98% of the forms have been distributed. Dan awal katapat kinsa enumerate kinsa digitize kinsa form. Dengan aku akan request itu ki beri ki bampak enumerate ne ki bampat submit itu ki form ju please sobha pande no kaploy so that ika katen ju pi kan sapau pa aka draft electoral roll kapag sa issue haka subject to August. Matai buat napi actively lara dan napi tetap enumeration form hendai wala kataru lara dan napi ba sim empat setelah tetap enumeration form itu pada hari ini step pertama bagian let CBLO jopi kedua CBLO jopi but tidak akan keluar tetap enumeration form jopi nama kali ke SIR kalau ke jipendet pendiang dari ke jipendet nanti ya kita ki electoral roll jopi dari kita tank jopi apa electoral roll kenang pangalan kedua kedua hanga ba yin wadi ka tank joki lati baget shabi ka tank joki hapo electoral roll